Kameramani gwino tugende. Niyo mara kwinjiramo biragenda bite bro? Urinjira umanuka ku muryango kumanuka hano arekiyemo kono. Nibashake babimene injuru kamera kirafubafu. Tugende. Rimwe. Yuda kabiri gatatu. Yes, aka kanya merere hano bita mu cya hafi cyari MC setting uko bisanzwe. Aha ngaha tuje gukora ibintu bitabaho. Hari benshi bakunda kuvuga ati ibyo ntago bikunda, ibyo ntago byabaye. Dufite amakuru, hari umuntu waduhamagaye. Gira ngo cameraman ari buze kumfasha abashe kuzuminga telefone yanjye. Sinzi niba cameraman ari kubireba. Cameraman reba hano. Urimo kundeba neza? Uri kundeba? Yes, turi saa 4:33. Ntago urimo kundeba. Turi saa 4:33. Aha ngaha turi mu cya hafi aho bakunda kwita hari umugabo ukunda kubana n'abagore benshi bagiye batandukanye, azana abagore bagiye batandukanye. Gusa ku murongo wa telefone nta makuru mfite yizewe, gusa icyo mfite muri njyewe nuko namaze kujya muri quartier bandangiye. Reka ku murongo wa telefone cameraman uze kumfasha ubashe gukurikirana aya majwi. So reka twumve ku murongo wa telefone. Turi mu cya hafi niko nayimaze kubwira, tuje kumenya uyu mugabo ikibazo kiri hano ni igiki. Ku murongo wa telefone kamvugisha wa maya makuru. Allo? Mwiriwe? Ego, ni Seti mwavuganaga? Ni umunyamakuru. Ego, niwe. Ego. Nahageze no kuri cya gipangu wandangiye hano ku kiraro. Noneho rero injira mu gipangu kwitumanuka ku kazu. Kwitumanuka ahantu hari ikihema. Nugera ku hantu hari ikihema uri tubona umuryango wa mbere bro, nanjye umugabo yaranyebeye. Buri munsi azana abagabo batari munsi ya 3. N'ubu ngubu yabazanye. Munsi y'abangahe? Harira mu hejuru ya munsi ya 3. Yes, ngengeze hano ku cyapa ku gipangu cy'icyatsi. Naho ngaho? Naho ngaho hamwe na kumvise. Ego. Niba wahageze ni winjiremo. Muri make niye mpamvu udashaka kuza kugaragara kuri kamera kugira ngo nabisobanurire abantu badukurikiye. Ahubwo bureke shaka nabimenya, sinshaka n'uzamenye ko ari njyewe. Ngiye kwangira hanze. Nabimenye? Nawe twenyine hoja, nabimenye n'igi nawe twenyine gusa. Okay. Singe nawe ni nuramuko ugeze hanze zabirira mu byaganiriza. Nimara kwinjiramo biragenda gute? Urinjira hanafunguye. Nimara kwinjiramo cameraman gwino tugende. Nimara kwinjiramo biragenda bite bro? Urinjira umanuka ku muryango kumanuka hano arekiyemo kono. Ego, igihema. Wakibonye? Ni kingi gezeho. Urahita umanuka ku muryango, akaryango ka mbere urabona iyo nzu uri kumanuka, umuryango wa mbere uhita winjiramo. None se umva nkubwire ndi mu gipangu. Umanuka uhita winjira. Nyine umva nkubwire buretse gato bro, barwanye ni ikihe kibazo gihari?
abantu bafite impanuka wowe winjiremo wirebere cyangwa amakuru yaguhaye nibikureba ibindi n'ibyawe nkurikira. Ikindi cya kabiri yameneka itameneka kora akazi. So niha bro ayo katwongeye tumuhamagare twumve. Halo naka karyango reba aka karyango k'umweru n'aya marido arimo ameze we injira cyangwa ukomanga ntabwo bakunda gufunga. Ntabwo bakunda gufunga. Bari baferereye ntabwo bafunze bari baferereye kare bari bafunze banza biyumve mu kanya gusa ko bari kwishika kandi bikunda kuba buri gihe. Kupa nahageze ntabwo wafunze. Yes, ngira ngo umaze kugira ahandi bandangiye kamera mareba utanotoki urabona yuko naso uko bimeze muri kana turi na yuko naso uko bimeze muri kana turi urabona yuko aba bantu bamaze no kurya mayinga byari ibishyimbo. Babari umurikiri ugende neza ucicike. Kamera tugiye kugenda tumaze kugera nkuko nabibabwiye nubwo dukinaniwe ariko turakora akazi kubitamo tugenda. Nibashake babimene injuru kamera gira vuba tugende rimwe ihuta kabiri gatatu. Mureka tuganire. Kameraman wahije. Kamera yavuyeho. Mutwihanganire. Utakomanze. Bro banzunyumve babari banzunyumve. Bro banzunyumve. Bandebe. Man yikunuye mu itara nagari kubakana. Kweri. Bro no mu buriri koko. Kabanyarwanda naho kameraman. Oya bari gukura kanaga. Oya. ukimanye ko tutari kubera iwanjye man cyangwa se abagore muretse mubabwire sibyo mureke mubwire n'uyu mugabo boss reka tubiganire umureke wamfashije kuko wamfashije reka mubiganire n'agasuzuguro kabe n'agasuzuguro ntuzongere wowe mumfashe basi tuvuga ujye ukomanga mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro turyamye wamfashe tukavuga wamfashije kwiyubakira urugo wowe n'uyu mugabo vugana n'uyu mugabo n'agasuzuguro mwubaka gute urugo muri abantu batatu muntu w'umugabo mwubaka urugo gute muri abantu umugabo udakomanse nkandi ahubwo kura
umva fasha bro fasha basi tuzabisiga none bigenze bite bigenda ko yamuinjirire ma ubu kugira ngo tuvugana muinjire muri urugo umbas uyo boss Mbunda sanyu mwinjirana mu maso y'abantu mutanakomanze mu rugo basi mu nyumva